Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, yaba aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi YouTube channel yacu ukaba utarakanda subscribe, reba munsi gatoya y'iyi nkuru hari ijambo riri mu ibara ritukura, ukandeho uraba ukoze subscribe. Noneho kurande harahita haza inzogera, wibuke ukandeho naho kugira ngo amakuru yose tuzajya tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa. Muri aka kanya tubafitiye amakuru y'uko iby'intwaro Israel igurisha umutwe w'ingabo udasanzwe wo muri Uganda byageze mu rukiko. Nyuma yo kumenya ko leta ya Israel igurisha intwaro umutwe w'ingabo zidasanzwe za Uganda SFC cyangwa se Special Force Command, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zafashe icyemezo cyo kuyihagarika zitabaje urukiko. Nk'uko Daily Monitor zibitangaza, izi mpirimbanyi zirimo abanyamahanga n'abagande bari mu buhungiro zifashishije umunyamategeko zandikira Minisiteri y'Ingabo ya Israel tariki ya 5 Ukuboza umwaka ushize w'ibihumbi 2020 zisaba ko iyi leta yahagarika iyi gahunda. Zemeza ko ingabo za Uganda ziri mu mutwe wa SFC uyobowe na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, zigaragara zikoresha imbunda zirimo Galil S ndetse na Teva zikorwa n'uruganda rwa gisirikare rwa Israel. Izi mpirimbanyi zitemera imikorere ya SFC zivuga ko uyu mutwe washyizweho gusa mu buryo bwo gufasha ubutegetsi buriho gushyira mu ngiro ibikorwa by'igitugu birimo gutsikamira abatemera ingingo zimwe. Zitanga urugero rw'ukuntu muri 2017 uyu mutwe wagiye ukumira abataremeragaho imyaka ntarengwa yemerera kwiyamamaza umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Zivuga ko gukomeza kuziha intwaro ari ukuzifasha gukomeza gukandamiza uburenganzira bw'abaturage ba Uganda. Zigasaba ko iki gikorwa gihagarara hakiri kare. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa Uganda Ofono Opondo niwe wagize icyo avuga ku busabe bw'izi mpirimbanyi. Yandika ubutumwa buzamagana agira ati: bakwandikira Amerika, ICC, Israel n'abandi bose bashaka, ariko nka guverinoma ntabwo dukorera amatsinda yo hanze, ahubwo tubikorera abacu. Bakabaye ari abagande babinenga. Biteganyijwe ko urukiko rwa Tel Aviv muri Israel ruzatangira kumva ubusabe bw'izi mpirimbanyi tariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nanga dusoreje inkuru yacu gusa. Kugira ngo ukomeze kuzajya ubona amakuru yose tukugezaho, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu yose nitujya tuyashyiraho ujye uhita ubimenyeshwa.